Nadstaviš tako nešto. Wow, Schwammkopf. I šta još? I šta ima još? Šta ima još na njegovu kapić? Šta ima? Šta ima? Ima kačket ovako. Ima kačket, jel ima kačket? A ruke? To je dobro. Dobro. 5. Prosim. Aha. Odlično. Ovdje 1, 2, 3, 4. Još jedan fali prst. Eto ga, još jedan prst. Ovdje dovoli. Dobro. Hoćeš mu obojiti gače? Da. Šorc njegov da obojiš. Gdje mu je gač? Pa tu su mu. Tu mi je šorc. Hoćeš nacrt Patrika? Onda su mu do ovdje Mars. A? Hoćeš da nacrtaš Patrika? Da. Ajde. Gdje je? Baklupaš. Gdje je? Evo ga tu. Evo ga. Hvala. Molim lijepo. Patrika sad crtamo. Wow. Pa ti odlično radiš. U jednom putu. Vidio. Wow. Dobar Patrik. Okice. Dobro, šta još Patrik ima? Taškić? Tačkica? Dobar. Je li to? Nije? Češ još nešto crtati? To trebaju. Vidi kape. SpongeBob ima Pa kape. da, ima kape. Taškić je taškić. Tačkica? Da. Pa da, on je pjegav. Da. Ko mama. Tačkice. I mama je pjegava. Dobro. Vidi kakav ima tačkica. Dobro. Sad. Šta ima još? Nema ništa. A gače nema, on je onako, bez hlača, on ima hlače. Ja znam da on ima hlače. Da. Sa zvezdama. Pa da. Kakve on ima hlače? Plave, ja mislim da su plave. Ja mislim da su ovakve. A šta je to? Zeleno? Da su zelene? Pa moguće da su zelene, da. Gaci. Aha. Dobar je. Ja mislim da on ima i još zvezde. A? Ne paše ti. Baš. A Svankop ti isto ne pas. Jel ti Svankop ne pas? Ne baš. Da. Zato što ti tvoj foto mal. Nema. Ovi su veliki. Jest. Hej, tad